hai menaze hegima i awang reme zai hai menaze zeme man sage klum namai kapei ke zi kachum tingkum changla jang kai je kachum summai hegi ge de regu man sa zeme ko gane ine hai mena hange polya ga de radle Northeast State Assam ge Assam Higher Secondary Education Council AHSEC mane Higher Secondary class cricket banai krewkana first year banai second year gu subject syllabus je update gai dele je ka chudle jane AHSEC mane sa je class cricket banai krewkana first year banai second year gu subject syllabus update gani ba version je kuni gu website AHSEC website ga ngog le je ka chudle jai chigene p2 jai download ludu lupe dui le je ka chudle jai AHSEC website ga syllabus hele ni ba subject ngau dibram je physics, chemistry, mathematics, biology, business studies, geography, sociology, economic, accountancy, psychology, political science, alternative English, finance, the anthropology ngogule jaka chudle kagane council mane I subject le na hle gai broge second year me bogu syllabus I HSEC website ge tuna ngora bza alternative English, finance, anthropology rune ngogure le jaka chudle Zane Northeast State Manipur go government ne zo ethnic tribal zo hazard me bogu kadai sud gu zai zo hazard me ze kumto lu ze Manipur government gu kadai changdra hange teura hange kaning blam ge ze mizo zirlai pol MZP zai Mizoram apex student badi mene aya Manipur go government du pesi magle zai taw magle ze ka chedli zane MZP ne statement ge rangai pe chai shi ze Manipur go government ne zo hazard me ze panui deigene kumtulu ze government gu kadai reserve forest protected forest zai wildlife sanctuary zai wetland changdra hange teura hangka ko dele ze ka chedle zane MZP ne Manipur gu government me da ge Manipur ge Mizoram gadai me wangai me da ga inner line permit je kai magra zai inner line permit je free ne pe hange ki je demand te dele ze ka chedle za I inner line permit je Mizom hanga zai Mizoram ge ne wang hanga Manipur ge free ne kai maglai di jana Mizoram ge ba me mete hezen me je ka dung le je du ka chudle za I polam ge MZP ne ILP je Mizom hanga Manipur ge kai mar hange free ne pe hange ki je demand te blam ge Manipur gu chief minister N Biren Singh ne MZP me je Manipur government gu psi hindi ga ka good mar hange kyam gaidle je ka chudle The Oil India Limited OIL mane Northeast State Nagaland banai Assam go border haram rai ge hatau dui banai gas je mati magje peuchu gu dele exploration je teuchu gu dele je ka chedele za ai je wang chang baje da nai ting ka ka Assam go government banai Nagaland go government mka ge ai hatau dui je haram rai Assam banai Nagaland gu border ge peura hange state kana harolu je zoga lu bchang na wang chang le je ka chedele za ai Assam banai Nagaland tingkum himre changana hatau dui pe sam rahange ru je zoga kakdai de leja ka chedle chipo zigene Oil India Limited OIL gu chairman zai managing director Ranjit Radne saja Assam banai Nagaland gu border haramrai kakle je teun chi gai de zaina close hatau dui je pe chu gu de leja ka chedle za Oil India Limited OIL mane saja Assam gu du Northern Bank of Brahmaputra ge hatau dui banai natural gas je mati magja chu dele jaka chudle Oil India Limited OIL ne ai polam ge mata te tezela dele je sali za Oil India Limited gu CMD Ranjit Radne tatiba mamai ge saja Assam Northern Bank of Brahmaputra ge hatau dui crude oil banai natural gas pe rab bam je misonga je la le jaka chudle then ai hatau dui banai gas pe bata je mati mak te chu gu dele je sali za Assam gu government ne Oil India Limited OIL mje nai kum kum chana jang kai je chum kana kyuge Assam ge hatau dui banai gas pe rablam ge baro sign je petroleum exploration license PEL banai open acreage licensing policy OLP je teugai ni ko dele je ka chedele
Zai Manipur ge chuna tinge African swine fever gaba kan rabe harare je ntog sang je hangdai di bzigene Manipur gu government ne kada be state ramagene zai country ke cham be zai Myanmar ke dei gene gaba je state ge pungwang tara hange namni dile je ka chedile za ai je close wangchang ra le je ka chele zai ne chuna Nationalist Congress Party NCP Zaichuna Nationalist Congress Party NCP gu President Pungjaba mepe Bzi Sarat Power ne Nationalist Congress Party NCP gu President Tabam Pungjaba begene Saulu zete drahange kamkyo gaidele zeka chedile Zane Sarat Power ne saje NCP gu President Tabam gene Saulu zete tidana election gudu gzaw tawda za helidu helita gudele zeka chedile kagne Sarat Power ne saje tingtige politics ge bam sanga dipzi gene politics ge bam sing je politik to lunga lungbam gule jaka chele jane Sarat Power ne Nationalist Congress Party ge rogai bize tingkom changke je high school je reax ro ka peke zike ge rogai dile jaka chele jane Nationalist Congress Party NCP ge ne saulu je tedra hange kam gaibe ka peke zike tingkom chana je kai je ka chum tingkom kum reax ro je ka chum NCP ge bam gaile jaka chele je NCP president Sarat Power je chuna India ram Rajya Sabha gu membership le jaka chedile jane Sarat Power ne ai Rajya Sabha MP gu membership pungai rab jating kum chumla le je achedile jai Sarat Power ne sa je ai NCP gu president pumbe tabam gane solu jatetina election ga helita gu dalus du political ga tate gu jai social ga tate gu jai cultural life ge tate gu le jaka chedile cultural tulunge kagne Sarat Power ne NCP gu president tabam pungje bam begene solu jetera hange kaning blamge je NCP ge pusui temra me Buspal Jitendra au hat jai Dilip Welsi Patil ai me bone ai NCP gu president Sarat Power ne patabam solu je tedra hange kaning blamge lun magule jai pe magule je ka chedile je NCP ge pusui teme leader mra mane Sarat Power je kyam gaidile je ka chedile pane kaning bje lun gai ra hange jai chirun mag je pana pui mi je si Sarat Power pe pezdu kyam gai ra hange rangai dile je ka chedile NCP gu president pung dote range za UK United Kingdom ge wangdai rabe ka peke zi mingeu gene ka peke zi sruk tingkum chama je ngkai je ka chumai de zaina UK United Kingdom gu hgong pe pa ka chumbe King Charles gu ka hangi be program bam ge India government lam gene Vice President Jagdeep Dhankar ne kya wangai gule je ka chedile za India ram gu Vice President Jagdeep Dhankar ne wangdai rabe ka peke zi ka chum tingkum chama je ngkai je ka chumai de zaina North East State Assam ge du wangkeu gai gule ka chedile za Assam ge wangkeu gai za Dibrugarh University ge 21st convocation ceremony ka hangi be program bam ge chief guest changja convocation samja sagai gule za ka chedile ai ge na mai ka peke zi ka chum tingkum changna jang kai je ka chum sum mai higi gdei rei gu man sa loi gai dile pi gai jang king gai ni mile ne je to dile